8 momaka se nadmetalo u 6 disciplina za laskavu titulu hajdučkog harambaše i hajdučku sablju, neizvesnu i zanimljivu borbu mačvanskih hajduka u bacanju kamena s ramena, skoku u dalji i u vis, borbi na brvnu, penjanju uz drvo i nadvlačenju klipka, pratilo je više hiljada ljudi, a kao i ranije godina najglasniji su bili navijači iz Salaša Crnobarskog i Dublja. Tradicionalno rivalstvo ova dva sela na hajdučkim večerima nije izostalo ni ove godine. Publika iz Salaša je imala razloga za radovanje. Nemanja Todić, 20-godišnji student, postao je harambaša i sablju vratio u svoje selo. Najbolji su primili i novčane nagrade, poklon Agrobanke, a sablju harambaša nosi svojoj kući kao uspomenu na vitešku pobedu. Treće mjesto, 29 bodova, takmičar iz Dublja, Đorđe Lukić. Agrobanka mu dodeljuje 10.000 dinara. Evo, gospođa Rajić mu dodeljuje 10.000 dinara, Đorđe Lukić. Drugo mjesto, takmičar iz Salaša Crnobarskog sa 39 bodova, Miloš Pelić. 2006. pojavio se na hajdučkim večerima i bio jedan od najmlađih učesnika ovoga puta harambaša. To je Nemanja Todić, Salaš Crnobarski, 23. avgust 1990. rođen, 41 bod i Agrobanka mu dodeljuje ček u vrednosti od 30.000 dinara. Ovo mi je četvrti pokušaj da osvojim sablju i uspeo sam. Drago mi je zbog toga i pokušat ću do godine da je odbranim. Je li konkurencija bila teška? Pa bilo je napeto do kraja, odlučila su 2 boda. Konkurencija je bila jaka, naročito u skoku uvis bilo je dosta dobrih skakača. Ko će se najviše radovati ovoj tituli osim tebe? Pa ne znam, moji drugari verovatno. Oni i tako, porodica. A Salaš tradicionalno? Pogotovo Salaš i milo mi je što će se sablja još dugo oštriti u Salašu. Miloše, ti si pre 2 godine bio hajdučki harambaša. Ove godine šta se desilo? Pa ove godine malo sam podbacio u tim kontakt disciplinama, klipak i brvno i tu sam izgubio. Imam 19 godina i ima još šanse naravno. Da budeš harambaš? Naravno, da to svi borimo i trudimo. U kulturno-umetničkom programu su nastupili folklorni ansambli Đido i Vez, orkestar Kulturnog centra, izvorna grupa Badovinački jarani, solista na harmonici Marko Antonić i estradni umetnici Dobrivoje Topalović i Merima Njegomir sa narodnim ansamblom Branimira Đokića.
Ovo 42. hajdučko veče je vrlo dobro prošlo, naročito svadba, bila je posvećena dosta više nego do ovih godina, preko 1000 posetilaca u Sovljaku, zatim usput sve do Crne Bare, a već na Vasinom Šibu je kulminiralo gdje je bilo nekoliko hiljada ljudi i koji su i posle ponoći ostali, nisu se razišli. Od ponoći do 1:30 najupornije i one koji su se najmanje umorili od celodnevnog programa, uglavnom mlade, zabavljao je Megamix Band. I odavno slava, neće znati da si bio s nama. Čekat ću te još trenutak, duša moja, onda ono bez sana. Onda ono bez sana. Budi se svim trezom, muzika se čuje, zareknemo skupa, celo duša tu je. Mama je legla i odavno slava, neće znati da si bio s nama. Čekat ću te još trenutak, duša moja, onda ono bez sana. Onda ono bez sana. I to je mala moja rock'n'roll, rock'n'roll, mala to je rock'n'roll, mala to je rock'n'roll, mala to je rock'n'roll, mala to je. Ne spavaj mala moja, muzika masira, jedna ludivica, niko ne mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bio sam. Čekat ću te još trenutak, duša moja, onda ono bez sana, onda ono bez sana. Priču za vas, Kesnalo, Goran Bregović. Ne spavaj mala moja, muzika nosira, jedna ludivica, niko ne mira. Mama je legla i odavno slava, niko neće znati da si bio s nama. Čekat ću te još trenutak, duša moja, onda ono bez sana. Hajdukovanje je, baš kako su organizatori opština Bogatić i Kulturni centar i obećali, okončano u sitnim jutarnjim satima.